Među nastradalima su i 3 člana benda DNK koji su sinoć imali nastup u diskoteci u Kočanima gde izbio požar. Gorgi Gorgijev, Filip Stevanovski i Andrej Gorgijevski podlegli su povredama od opekotina. A iz Skoplja nam se javlja novinar Marko Šipka. Marko, gde se trenutno nalaziš i koje su poslednje informacije koje imaš? Tako je, nismo na prvom lokaciju koju smo se uključili u vestima u 13. Time što je najnovije u ovom trenutku jeste da su privatne bolnice otvorile sve moguće kapacitete za povređeni oni koji i dalje dolaze. Trenutno ovde možda vidite da je stanje zaista zabrinuto i oni koji svi dolaze ovde su nažalost i pogrebavne predprijatija koji direktno iz ove urgentnog centra, jedan od najvećih urgentnih centra ovde u Skoplju, uzimaju, nažalost, žrtve ove velike tragedije. Kako što i već svi ovde u Makedoniji, što je trenutno i najbolnija vest, je da među svi oni koji su 56, kako što znajemo, ljudi koji su preminuli je i da informacija naš poznati vokal Andrej Gorgijevski DNK je nažalost nastradnik u ovoj tragediji, kao i prateći vokal Sara Pejovska. U Novijem 8, inače, ljudima sa Skopskom aerodroma se prenose i na lečenje u Sofiju i Varnu, direktno iz našeg aerodroma ovde u Skoplju. Tako da trenutno je baš ovde u ovom koji gledate iza mene, urgentnog centra ovde u Skoplju, nije baš sjajna situacija i ono što možete da vidite je jednostavno tišina za svi oni koji su, nažalost, preminuli na ovoj najvećoj tragediji, možda ne samo u Makedoniji, ali i na Balkanu. Studio. Hvala ti puno, Marko, na svim informacijama. Mi ćemo se čuti i u vestima u 5:30. Bile su ovo vanredne vesti. Sledeće donosimo u 17:30. Hvala vam na pažnju.